clear tu le ngai tha tu te kar thar tho tan ni chi bai le vek ule kar liam ta kar top lama inkhe result sei tur ahum no la tun truma hian UEFA Nations League lam atangin bul kan tran anga tin World Cup qualifier te mai ba ka football thuleng te po thira ngai thla ho na in nei le donang o soita kan UEFA Nations League final chu ni jang khan khel ania zanlai pel dar som pani le chan ve in khel munum taka he inela lo champion to team patni Portugal le Spain te in machana Portugal lam awa Mizo ka antranga final game munum taka hian penalty peta nena changin champion no moi lutak anchoi alai Serena Stadium a in khel munum taka hian Portugal lam hian goal shot tum sari an neya Spain lam hian goal shot tum som paruk nei thungin ball position le in pass dikonga Spain lam anchung nung zoka ma se Portugal lam hi awa nei zoka antrang ta thung kan lo tarlan to angkhan in Portugal hi he inelna champion masaber an niya Spain lam hi he inelna champion lai kan ti kha an ni bok hemi wang hing game borok po atranga a champion zo khi he inelna champion ngun berekot siam tur an niya borok atrang ngal le inkhel tir train lemin yamal le Cristiano Ronaldo ten nbik an hlowa lemin yamal biki akum alano pangdeu nge final borok azawlu tuklo te po ati thein arin oma trumdanga a game khel aphak lo pialama Nuno Mendes su angam lo angreng khop maya inkhel chung zong hian hlo te soitur anei tam lutuk lo hle inkhel bul antrana minute nga na lek atangin hun tha kan mungal velam sir train Nuno Mendes on ball thatakin gola ada luta hemi ball kal phei Bernardo Silva chon alo chesa John Vesona gola chui ngalin amai ro chu gol mauta akal lo chia Portugal tan uyom tak turangai anni minute som pangana Spain lamin anhun thama saber an nei vele ngala Nico Williamson velam train ball thatakin atan lu puya alaya ball hi da phein Pedri chung gola alo chui ngala hei po gola akal lo chia Spain tan uyom tak turangai ani ve bok gol ma saber minute som ni pakhatna kan muta lemin yama chon ding lama train ball du thu sam arun cross Nico Williamson gola alo chuya amauta akal lo hemi ball per le the zubi mendi chon chiang tak main gola a chui luta Spain lamin sikhat fain ma an shroi zui bok Portugal lamin an sipur su tumin na takin an nur let vele ngala minute som ni parukna Pedro Neton velam sir tangin box pona Nuno Mendes nena ball apeya ani hian Spain defender Miguel Zale Fabian Ruiz te karren goal hi aron chui not maya chiang takin ball hi gola athlok luta an sipur ron chutin goal khat ve ani zui bok minute somli pangana ain hera dinglam sir train Pedri chon ball ala luta fing takin Oria Zabalatan ball hi ada pheile ani hian moizet main gola achui luta goal ni goal khatin Spain lam hian ma an shroi zuita ani first half a goal dang alubel zuita lava second half minute somni pakwana Bruno Fernandes chuan goal moi bi khung theina hun tha aneya achui lut ngei bok amai ro chu hei hi offside wangin pomsak ani talova Portugal tan uyom tak tur ani nor zui zela minute somruk pakhatna Portugal lamin goal an khung vele velam sira Nuno Mendes son lemin yamal chiang zeta abum noa gola achui phaya Ronaldo chon gola lo chui lutin ansipur arun sut he gol aluna konga kukoreya chu kandem thei te poin arin oma lemin yamal po kandem thei thavin arin ombok chuti rolling goal anu la konga tholok em mai Nuno Mendes roin fak a phu hle thung minute somruk pathumna ain her chawa Pedri and Portugal tarnung lam abum koi zek noa gola thazet main ball achuya amai ro chu Mendes an thatakin alodan sakman hlau anni minute somriat pathumna Zubi Mendes an box marsheta ball akhal phaya ben chatanga ron lut iskotan ball hi pein ani hian gola ball hi athroi zui ngala top corner a ball hi athlok lut te hle amai ro chu Portugal goalkeeper Diogo Costa chon thatakin alo ben chuasak ani hun pa ngai azava extra time khelnin minute som ko panina
veilam atrain no Mendes a ball cross so samai do chung goal a chui lut ngei to ni in alanga ma se ni point ball hi goal mau ta ada ta chuang lo ani hei ba he chu extra time a hlawm the sei tur aum zui talawa goal ni ve in pe in anin ne to ka penalty ma achak jok zon ani Portugal team tan Ruben Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha le Goncalo Ramos and penalty hi ansui lut veka Spain team tan Mikel Merino, Alex Baena le Isco ten penalty hi ansui luta an captain Alvaro Morata chun athel thunga hei hi Spain tan apoi zuita anni tihian Portugal lam hian goal nga goal thumin ne na an changa champion no moi hlutak an choi zuita anni tihian UEFA Nations League ka Portugal ni atum ni nan an champion na hei inel na champion ngun ber record an siam zui bok heng baka hian he in khela goal khat khung tu an sipur su zau tu ni bok Cristiano Ronaldo hian football azin konga goal zakwa somthum pariat akhung ting ta der maya ramtan hian games ni somni pahat ain lana goal za somthum pariat khung to bokin ramtana goal khung tam ber record asiam bel zuita zel anne tu naya Cristiano Ronaldo hian sel na tok view ma se ramtan hian a game khel no panga goal nga akhung theya a zone in game thum chung chung goal akhung king zia to bok kum som limit ya chan pui hem tak anne ten UEFA Nations League he kum liam ta September ninga tongkhan nei tran ani ya ni zan lama khan amor bok na nei anita anne champion team Portugal lam hi han truth le ta zoi ila Portugal he League Group A1 lama pakhat na ni chungin quarter final anluta quarter final inkhel munom taka Denmark laka first leg ka sikhat fain tlo ma se second leg ka goal nga goal nin anle thala semi final a Germany chu goal ni goal khata nein final a Spain team chu an ne leya phu takin champion no moi an choi te po kan ti thein arinom Portugal champion lam chu kal santa ila pathum na ni in chu lama lut vele ta zoi ila nisa lama zantir lama pathum na ni in chu in khel monam taka France lamin ne na an changa an king pui Germany chu Sydney fain an ne he in khel hen mol nei tu te po tita ila Germany lam hian goal shot tum somni an nei ya France lam hian goal som paruk shot an nei ve bok in khel pum pui thira ero Germany lam an chung nung shata France lam awa Mizo ka an trang te po kan ti thayang he in khela he minute somli panga na leka shawmai ni sem sak ateng kelen Mbappe chuan France tan ma an hroina goal akhunga tihian France tan kelen Mbappe hian goal somnga akhung tling ta chia anne ramtana goal khung tam konga pathumna aron hau zuita an ramtana goal khung tam ber hi ani thoi arinom hemi nu hian goal dang alu bel lok lava hun top ma thret minute somriat palina Mbappe aronin lar leya thatakin Michael Olise goal khung tur aron siam saka Sydney fain ma an shroi zui bok in khela zova France nam hian Sydney fain ne na chain inel na chu pathum na ni chuin an khar zuita ani World Cup qualifier lama lut vele ta ila kartop group ke in khel monom daka an mani ayarin king an niam fe zok Andorra chu England team in an ne shrama Hurricane a goal khat khung main Andorra hi an ne he in khela hen Andorra hen goal shot trumli an ne ya target a shot trum khat ma an nei lo England lam hen goal shot trum som ni an ne ya goal khat chau an khung thong in khel bum pui thira po England lam hen game an thunun tluan zaka Andorra hi an ka tlon te po ati thayang amai ro chu apoi mo goal ro an khung thei lok lova an golam chun hi minute som nga na Hurricane a goal khung ani ya he goal ba goal dang an thok chuak zo talo ani chuti rolling point thum tho ani ya khel thuma point ko nen group ke a chung bera anom zui sela Andorra lam ero khel thuma point la hno chuak lovin among bera anom thung group G lama po Netherlands min ne na an changa an king pui Finland chu Sydney fain an ne he in khela hian minute rukna leka Netherlands tan Memphis Depay chon goal akhunga minute somni pathumna Inter Milan defender poimo Denzel Dumfries an goal ni na akhung zui le he goal ba goal dang alubel zui talawa Netherlands in Sydney fain ne na an chang tihian group G Netherlands in an game khel masabera point home an lo chuaka
pathumna insuan chho zui nga lin Finland lam ero khel thuma point linen pahni na anom zui ve sel bok inke result lam kal san taila football thulenga lut chho donang o tun rum chu Mizo player ramsanga atangin bul tran don ta ila lal ramsanga champhai kanan player kan ti thin intervillage changa kan hriat lar mai lal ramsanga nge mai khan East Bengal chu azom tur thu tarlan ania he thu hi ni zanama khan Indian news rin tla takin atarlan dana East Bengal lam hian inrem na an nei pui towa kumthum chunga tan lal ramsanga hi inrem na an nei pui thu puan ani lal ramsanga hi season niam ta Real Kashmir tan game somni pakhat ain lana goal thum khongin midang goal khong tur siam sak trum ni anei bok Real Kashmir in season top thataka an khar theina turata na mitrang kai tak ania season tharlama Indian Super League lama kan muzui don ta ani India team tana loin lan ve to Said Rahim na bi point ni jang khan thu thar aron neya India team alo khel to thin na chu amuniam angreng le Said Rahim na bi chuan India team hian mason antum mi lova politics thil nen thil ankal pui thin hi thil thalo tak anni tundin mun hanen ta ula India hian malam pan ai nung ton lam apan zel an clear wangwang ta ula tun ma kan level pui thinang chi te po ha tun ha chuan FIFA World Cup khel turin anin pe ting sup tawa keini lam ero angai te tein heti hian kan din mun ngaya kan la oma kan tla niam zok emoti mai tur anni awm zieber chu chiang takin han seidon ta ila tiang zela kan kal chuan kumzan ni po liam le se he ram hian World Cup a khel chung la wang ti hin Said Rahim na bi chuan asoi Chelsea lam point thu thar an neya nizan lama khan goalkeeper thar singlu antum na konga Mike nan chu Euro makta doi som pa singlu antum thu an soya hei hi an thutluk na to ber ani thu an soi Fabrizio Romano atarlan dana AC Milan lam hian an goalkeeper Mike nan nana hian pau million somni pangavel an phut ni hin alanga Chelsea lameroin an ladon niam char thong ani anin dor chhozel dona inrem na tontlingero an nei lo mai rinna alien to hle football pandit na thokmek bol pal karpoi ni jang khan thuthar aron neya Alejandro Garnacho chu Chelsea lamin senglut lo tura adu thu asai bol pal kar chuan Alejandro Garnacho hi mi tam takin an fak emema amai ro chu atai matok lava athokrim loti achiang lembok han clear wangwang ta ula Cristiano Ronaldo ngai sang tu ni om apo ani lava atai malo hle ani Cristiano Ronaldo chu han en ta ula tun thleng point atai ma emema Garnacho te kumang ani lai phei chuanin ati na sajje chu kan thetheu ani chu tiang chu Alejandro Garnacho achun kan mulava Chelsea po hian an mamoin ka hrelo tin asei zui bok Arsenal lampoin ni pui transfer kongka in hong meka Benjamin Sesko chu senglu nge antum ni hin alang chho zela aman atana Euro makta doi samria tatanga zavel an the chu ania tardan chu RB Leipzig lam hian an chang let lem lava Sky Germany lamin atarlan dana ero Benjamin Sesko hian club ho tu te hne na Arsenal chu zom phalna petura adu thu a hril tonin alang bok Benjamin Sesko hi tundin muna a khel mek na RB Leipzig lam hian chuatir an phal lutuk lo ni hin alanga chuti rolin ani hi chon chua adu to thung Arsenal nen hian thu takin saizom an lo ni towa anin rem thei mai te po arinom English Premier League club Tottenham Hotspur lampoin coach thar sengnu tur an van chhotan ta ni hin alanga Europa League no moi an choi nuwa Postecoglou an ban chun makti a hlowa an coach thar turatana an som Roberto De Zerbi point Tottenham Hotspur kalphung chu mak ati thu le zom tumna anei lo thu asoi vele ta hetiang ani ta ga chon Tottenham Hotspur lam hian an du mai Roberto De Zerbi hi an senglu thei arinom lava Marcel team Alain Colson zom arinom team token atarlan danin Manchester United lampoin antar malam thom chak an tumna konga Karumi Toma chu senglu antum ni hin alanga Brighton team tana inland mek Asian Messi tia aminglem an phuasak Karumi Toma hi United lam hian an senglu thei mai arinom season tharlo turatan United team hi anin seng thachau meka hemi tan hian player engamozat po an senglu thei arinom chu zinga chong Karumi Toma hi an du zinga atel ni in alanga
an senglu thei angem ti ero kan thlir chhodon a ang United mai baka Premier League club engema zatin mitoma hi senglu tumin tran an lave mek bok Rio Ferdinand point thu thar aron neya football pandit na thok mek Rio Ferdinand chuan Jack Grealish su player chia ani lo thu le a chor tu ten a thada nang bera an chor lo nia a hriat thu a soi Ferdinand chon Jack Grealish se player thatak ania Aston Villa Jack Grealish kan mu ha chu pui tak ani bola keng thein a huai sen emema golpo akhung thei ani amai ro chu City azom nuai ro khatiang kha kan mutalawa a theina phauchuak turin chor ani ngai lo bok Pep Guardiola hian ani hi a khel that a phal lo ni berin ka hria a kol chevel mai ani chuwang chon Jack Grealish ta na thaber chu City chhosana tlap dangzom ani tiin a soi Real Madrid legend Pepe point thu thar aron neya Ballon d'Or kumina ansem chho tura dong tura arin aran soi Pepe chuanin mitam takin Kylian Mbappe hi adon anring lova amai ro chu ke ka ngai dan tlang takin soitai la kumina hian Real Madrid player in Ballon d'Or andon karinga chu Mbappe hi anne season manzo ta kha clear let ta ila anni aya chethale don phu anomin ka hrelo anne he no moi Ballon d'Or hi Real Madrid ta akir le donna adong tu tur chu tu na ka soi kha ani tiin a soi zui bok Mizo player te Indian Super League kan mu chho mol don a ang ta thil lo mom tak anne ni zan na khan Indian Super League club Mumbai City lam chuan Trinity dekana train kum som ni panga a upa lan nun tlung boy tlung chu an seng no thu an puanga la lian zola changte le lan nun tlung te hi an khel ho don ta anne lan nun tlung hi season liam ta khanin Trinity dekan tan a che tha khop maya hemi wangin du tu po anei sho khop maya adu tu zinga Mumbai City lam hi athlang zuita anne kumthum dai contract azeka season third lama chun Indian Super League lama lanun tlunga boy tlung hi kan mudon ta anne Saudi Pro League lamina anseng lut mai turanga thom leng mek Theo Hernandez poini zang khan thu thar aron neya Fabrizio Romano atarlan dana club pani te karliam ta khan inrem to ma se mimal inrem na hi anla nei theilo ni in alanga Fabrizio Romano atarlan dana Al Hilal hi Theo Hernandez en zom atum nem lo ni in alanga contract po thanem tak le lo po thatak hluima se Theo Hernandez in Europa in lan zel al thlang ni in tarlan anne hetiang ani ta chon Theo Hernandez hi achuange arin oma Al Hilal lama kaltura tlapin annor awang shim po hian club dang azom nge arinom season third lama Al Hilal lama kan mulo ani chuan Theo Hernandez hi Premier League lama du tu po anei nuala Premier League kan mu thut te po arinom ti na ni chu Sunday Mirror lamin atarlan danin Manchester United ina senglo tuma an helmek Brian Mbeumo point thu thar aron neya Tottenham lam chon senglo khal an tum thu tarlan anni Tottenham Hotspur lam hian an senglo theidon ani ero chuan UEFA Champions League an khel phak don awangin Mbeumo hi lo tam tak an offer kher angai lo niin alanga chu mai ba ka Thomas Frank an coach si Tottenham Hotspur en kol tura rin kai ber ani towa Tottenham a in kol thei ani chon ani hi asenglu thut arinom tundin muna Mbeumo hi United lam hian kar khata noi ni vel lo turin an the meka Mbeumo ero hi chuan noi ni le singa vel aphut ni in alang thung Tottenham Hotspur lam hian an senglu thei ani ero chuan kar khata noi khan le sing thum vel bak pek an tum lo ni in alang bok Mbeumo transfer hi angai nom chhodon a ang hle Italian Serie A club AC Milan lampoin an forward Rafael Leo chu Chelsea du viang ma se ani hian chu adu thu tlap ho tu te a hrilta season third lama European competition lama anin London lo awangin Rafael Leo hen AC Milan chu san hi apoi tilo ni in tarlan anne tun naya an club sporting director chuan Rafael Leo hi zorlai ani lo thu le chotir an tum lo thu asoya amai ro chu Rafael Leo zokhen chu adu thu asoya hetiang ani ta ga chung kum som ni panga upa Portugal forward hi achu mai arinom tundin muna Rafael Leo release lo si pang million samruk vel li turangai ania ama berin chu adu thu asoita ga chuan
a release lo sa lengam anom chon an senglu thei mai arinom ta tundin hmuna Rafael Leo hi Liverpool nen tho takin seizom an ni mek bok Manchester United team lo enkol to tu Lis Van Hal po ange yom khop maya ni zana mahan media ten ankom na Manchester United chu tlap an ni to lo thul le sum don na tlap nia a hriat thu ase Van Hal chuan Sir Alex Ferguson a hun lai kha chon tlap ho tu te kha anin la thu ngam lova tlap kha ani dan turang takin akalta ani tu na ro he tlap hi sum don na mai chau ani ya manager te po an du ang an la an ti koi mai thai turang bak an la du lo ani han clear wang ta ila United team ka in kol lai kha hau tak ani tlap ho tu ten budget min siam saka chuta po chang kan du ang player kan seng lut theilova tlap ho tu ten an du ang tak an la luta keini lamin chu kan kheltir thin ta nanga kheltir kan lo tum ve leya thil hau tak ani coach khan kan du ang le kan team khel dan tur mila che tha thei tur te seng lut thei tai la chuan kha ai khan United team ha ka hlot kin pui nge ka ring a mai ro chu tiang chu United kalphung ani lova tlap ho tu te khan sumbak an ngai poimo lo ani tin a sei zui bok UEFA European Championship te po champion no moi tun hnai loka lo choi to Italy team chon ni zan na makhan an team enkol mek to Luciano Spalletti chu an ban tak thu an puanga Spalletti an Norway an hne lo nuwa achungchang an ngai to thur thu alo sei to ange yin hun rei lo te nuwa Italy lam hian an coach Spalletti hi an ban thu ni zang khan an ron puang ta ani Spalletti hi kan hriat tlan theu ang khanin Napoli team champion no moi hlutak a choi puya chol adu tori awangin Napoli team a chua san ani kha amai ro chu chol mang talo chuan Italy team hi kumsang ni som ni pathum September ni khata tang khan a in kol trana beise ro a phak lo hle game som ni pathum a kai hroya tum som pakhat chau a chak puya tum ruk chak lo puin tum ruk draw result anei pui boka a che thalo zui hle nge an game no bera Norway an ne lo zui le boka hemi wangin anna hi akal san angai zui ta anne English laptena senglo tuma an hel na sat nei me mai Joe Bellingham point ni zang han thu thar aron neya Fabrizio Romano atarlan danin English lapten ilovin Borussia Dortmund chu azam tur thu tarlan anita au nung zoin Borussia Dortmund lama akal don ta medical test chawpal tlang tur aum towa hemi ati zo huna chan Joe Bellingham hi Borussia Dortmund lama kan mudon ta anni aman zata hianin euro maktadoi samthum pathum Edson euro maktadoi nga omin tlap pahni te anin rema tuna tangare lo te a Joe Bellingham hi Borussia Dortmund lama kan mudon ta anni Victor Osimhen point ni sang han thu thar aron neya Saudi Pro League apan turangin thom leng viewma se Fabrizio Romano aron tar lang chiang ta Victor Osimhen hian Saudi Pro League chu anar fitlak thak thu tar lan aniya Saudi Pro League lama akal don lauti a chiang ta tun hnai mai khanin Victor Osimhen mana Al Hilal le Napoli te hi Euro maktadoi somsari pangain anin remma mimalin remna nei puitumin Al Hilal lam hian Victor Osimhen hi anbiak na masazoka kum khata Euro maktadoi somni panga lo turin an thlema Osimhen hian anol hemi nuwa hian Euro maktadoi somni panga lo turin an thlem leya heta po Victor Osimhen hian anol zui le ta ani a agent chon thuthar aron nei zui ngala Osimhen hian topinel na Europa la khelzel atuma Saudi Pro League pan atum lo tin a soi zui ta ani hetiang ani ta ga chuan Victor Osimhen hi Europe lama kan la mutsun zom dona khoilam nge azomang te ro ala chiang lo thung Mizoram Premier League thathar maya khel tur chung changa po nizan lama khanin club thar sai khama kon FC lam chuan Mizoram Premier League season song panina lo turatan an head coach ni toroi Mizoram coach kan nei larber le kan nei thatber zir chiang peiber kan ti la sang zol marchu an senglo thu an puang felta contract hi engzat nge an zia poi che ti tarnan nelo ma se season khat chunga tan ani turangai anne la sang zol sai lo hi kan hriat tlan theu ang khan coaching lama chuan Mizo coach kan nei zinga chon a hlotling berte zinga mi ania Mizoram Premier League a hian chan mari te chinga veng te
chun pui FC te alo champion pui towa Central Waime football tournament nei zo ta ka khan Republic Veng choro pui takin a champion pui bok season thar lama Mizoram Premier League ka lal sang zo la mar hi sai khama kon FC lama kan hmule don ta ani Liverpool midfielder poi Moran Gravenberch point thu thar aron neya season liamta Premier League ka Young Player of the Year at Ryan Gravenberch chuan Ballon d'Or dong tura aron soya Gravenberch chuan Osman Dembele le Lemini Malte himitam takin anda sang khop maya da san turpo anni nge ye amai ro chu kai ka ngai dan tlang takin han soi tai la anni ai hian Mohamed Salah hin don aphu so ka dong tura karin ber chu Mohamed Salah po hi ani bok vote an han thlak chho anga chuta chun Mohamed Salah hi he choi moina dong tur hi ani ngei karing ti hin asoi English Premier League club Arsenal lampoi ni sang khan thu thar an ron naya Porto atang samu amagawa chu senglu antum thu patarlan ania kumsom ni pakhat mi senglu tur hian amana po sum enga moza the chu antum thu tarlan ani samu agewa hi samu omorodion te kan thria thin kha ania anu ming choin samu agawa tin ain thlak ta ani kha tundin huna Porto tan ache tha khop maya Arsenal team mit atlung hle ni hin alangta Arsenal mai ba ka samu omorodion hi United lampoin senglo tumin anhel ve mek bok English Premier League club Fulham tana lo in lan to thin tu na football pandit na thok mek Danny Murphy point thu thar aron naya Chelsea team in Jadon Sancho an senglo du lo chumak ati thu asoi Danny Murphy chon Jadon Sancho hi han enta ula kumlama upa alanilawa tin game a hmunom bok chuti laya Chelsea lamin mantlom taka an senglo du lo hi makkati ma season liamta po an team ta na mi tangkai ani thei ani lo chungchang te chu ka hreve lem lawa amai ro chu Jadon Sancho tiang theina sang nei hi paumilian som ni panga leka le thei ani chuan tunge nar phalang Chelsea team in an nar hi makkati ma thil oyom lo hial zok ani Chelsea team hen thutluk na an siam sola Jadon Sancho hi an that pui don chaula ya hetianga angeta an senglu du lo hi anti solian tak ani tin asoi UEFA Nations League ka pathumna anni noa he in khela che thai me Michael Mbappe chu zo na zo ania an ma chon Germany team up thra ati aber aron soi Mbappe chung kha in khel hathlir leta ila Florian Wirtz kha ache thai me ma Liverpool team zom mai tur ania Liverpool team tan po ani hi mi tangkai tak ani ngei karing ani season liamta enta ula bayan tan ache tha ma chu mai pe lama field chung akul ma ati turang chat ati thin ani chu wang chon ama le tu te hi chu anti solin karing lava Germany tan po ani hi mi ro pui tak alaron ni zelang tu na po hian aro pui to ma athadan turang takin ala thatok lava nakina phaichon ani tuka tha hi anom lawang tin Mbappe chuan asoi Cristiano Ronaldo hi kan hretlang in arin oma ati taktak na nun hi mitam takin anfak thin chu ani theyo me thren khatero changkum somli ani towa trul lawa ramtan alain lan reng hi athalave tin an soi ve mek bok Mizoram lama po kanin nial na tamber ani thein arinom chuti rolin atum ru na te ero hi chu kan fak nge angai thonga Ronaldo hi ni zanama final an khel ma khan warm up an neina liam atoka medical team telamin antarlan dana Ronaldo liam hi mitam tak chu ni se an khel pui zui lawang tin an soi hiala amai ro chu Ronaldo hemi chungchang an zo na hi aron changa in khela zo no media ten an komna Ronaldo chon liam anei ngei thule warm up an neina liam hi anei thu asoya tundin huna po aliam chinchang hi ala hriat mai bek ri lo thu asoi Ronaldo chan chuti rol chuan hliam te chu hliam ve mai ania kanram team hnotlin na chanpui ha ka du ma field chunga ka in lan ha chonin kana zongjong kha adam vekto ani hun top lama ero ha chong ka tilui thei to ngang lawa chu wang chon thak kha ka ngai ta ani ka omlo nuwa kanaute an che tha ma an chunga kalom ani chu mai pelama kanram tana gol ka khungle thei hi kalom boka min support tu te chunga kalom bok kaliam hi a serious lo hi chu tuna tangari lo te kan thredon na
Kaliam ai chon kan ram team no moi ka choi pui le the hi kalom ma chu apoi mol sok chu ani liam chung point field chu kanin lan zel mai aniang chu tin Ronaldo chon anram ahmangai zia hi aron soi ani ole hate chin hatun tumatan chon ni tamai se thir tu te ka channel min ngai lut saka in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han la pui le ta ula thongai nom tak te ne kanin mu chho le zel don dia